Siempre me ha parecido muy interesante ese poder que tiene la cultura para tocar emociones en cualquiera de sus expresiones, la cultura en amplio espectro, para tocar esas emociones tan profundas dentro de nosotras. Sin embargo, muchas veces se nos olvida que la cultura no solo nace para ser admirada, sino también para transformar y para ser compartida. La cultura tiene la capacidad de generar puentes que de alguna manera son capaces de romper la soledad, ¿no? Cuando vas a un teatro, a un cine o a un concierto, tienes la posibilidad de despertar emociones que te van a unir a los demás, ¿no? Aunque estés sola, aunque vayas sola al teatro o aunque acudas sin compañía, siempre te vas a encontrar arropado en torno a la cultura, ¿no? Hautatu gabeko bakardadeak ez du aurpegi zehatzik, ez darama kartelik eta ez da beti ikusten. Bakardadeak adineko pertsona batengan eragin dezake, baita etorri berri den gazte batengan ere, baita auzoz, hizkuntzaz edo bizitzaz aldatu berri den norbaitengan. Bizkaia Gara egunean lortu nahi genuena zen komunitatea berreskuratzea. Elkarrekin joatea, batzea, sare bat piztea, kulturaren bidez. Por otra parte, la cultura es un elixir que de alguna manera es capaz de romper la soledad. Pertsonak batzea, pertsonak elkartzea, non berdin zitzaigun antzerkian, dantzan, erakusketan, joatea museora. Kulturak komunitatean bizi denean botere eraldatzailea du. Ez du bakarrik hunkitzen, lagundu, batu eta eutsi egiten du. Eta hori, gaur egun inoiz baino gehiago, ezinbestekoa da. Es una idea que tiene mucho sentido. No necesitamos conocer la historia en profundidad de alguien para poder ofrecerle nuestra compañía, para poder reírnos juntas en una obra de teatro, para poder tener una conversación o para mirar algo juntas que nos emocione. Eta hori lortzeko anonimotasuna funtsezkoa izan zen. Inork ez zekien nor zetorren bakarrik, nork laguntzen zuen edo nork behar zuen besarkada hori. Partekatu bakarrik ez zen egiten. Guretzat ez da izan hemen amaitu dena. Ez hemendik hasten gara. Txispa bat, txinparta bat sortu da. Aurten izan da 9 udalerrietan. Eta hori ikusi dugu oso boteretsua dela, egingo dugula gehiago, eta batez ere hurbil egongo gara Bizkaia Garatik.